Ovo je moja škola. Od prvog razreda sjedim kraj prozora i gledam na igralište. Tu smo jučer Toma, Tibor, Franko, Nikola i ja pobjedili u nogaču dečke iz starijeg razreda. Baš je bilo fora. Ali nije to ono što sam vam htio ispričati. Osim nogača, u ovoj školi se snimaju i filmovi. A moja ekipa iz razreda i ja smo odlučili napraviti drugačiji film. Evo, priča ide ovako. Bog svima, oprosti što kasnim, morao sam do knjižnice. Profesorica nam je stavila tamo neke knjige, na to je za onu predstavu o tome kak je nastao Zagreb ili... Šta ja znam, nije bilo tramvaja i onda... Ma daj, ne izmišljaj, nije za predstavu i nije o tome kako je nastao Zagreb. Nego je trebalo pronaći što zanimljive priče o starom Zagrebu i smisliti kako na tu temu napraviti kratki film. Kaj si opet spavao na onoj nastavi? Daj to ovamo. Da, ali još nešto. Nastavnica je javila da je oslonjena korona pri kraju i da se vraća u ponedjeljak. Jej! A mi bi do tada trebali snimiti taj film. Baš fora, snimamo mobitom, tipa pričamo o starom i novom Zagrebu. Iz srednjeg vijeka ili starije. Da, znaš srednjovjekovne kule i gavranjku u horror filmu. Ej, ajmo od toga napraviti neku horror priču. Ajmo! Pa dobro jeste vi, pa nema ničega u hororu u tim pričama o Zagrebu. Ali u Zagrebu su se znale dogoditi neke strašne zgode, kao recimo potres. Čekajte, evo nova poruka u grupi. Pazi ovo! Dragi moji, pretpostavljam da ste već čuli da je ovo s mojom koronom pri kraju i da se vraćam k vama u razred. Jedva vas čekam vidjeti, iskreno se nadam da se vidimo u ponedjeljak. A do tada imam jedan zadatak za vas koji bi vam se mogao svidjeti. Upravo sad dok vi ovo čitate i svaki dan idete u svoje razrede, u svoje škole, jedan dio vaših zagrebačkih vršnjaka nažalost ne može pohađati nastavu u svojoj školi jer su im škole oštećene u potresu. Kao što znate, Zagreb je 22. ožujka 2020. godine pogodio vrlo jak potres, jačine 5,5 stupnjeva. Između ostalog, nastradale su i mnoge osnovne škole u Zagrebu. U nekima od tih škola više se ne održava nastava. To su Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Osnovna škola Miroslav Krleža, Osnovna škola Petar Zrinski, Osnovna škola Vugrovec Kašina i Osnovna škola Ksaver Šandor Đalski. Učenici tih škola sada moraju pohađati nastavu u drugim školama, a u svoje škole će se vratiti čim završi obnova. Što kažete da ih sve pokušamo raspoložiti jednim kratkim filmom o zgodama, pričama i legendama iz starog Zagreba? Recimo, znate li da je Zagreb davne 1880. godine, dakle prije 140 godina, pogodio još jači potres, čak 6,3 stupnja? Ili kako je Zagreb uopće dobio ime? Priča o Medvedgradu i mnoge druge. Pročitajte priče i legende o Zagrebu koje sam vam poslala. Izaberite onu koja je vama najzanimljivija i snimite kratki film na tu temu. Sve vas najsrdačnije pozdravljam. I vidimo se u ponedjeljak. Da, naravno na samo za potres. I još se sjećam kako se moj pas prepao i trčao po stanu, a na susjednoj zgradi je i danas velika pukotina na zidu. Na svu sreću u našem kvartu nije bilo velikih oštećenja. Nisam imao da je toliko škola morali soliti zbog potresa, ali to za scenarij za film. To je sjajna ideja. Dobro, evo, ovdje imam puno priča, ali kako ćemo mi nazvati taj film? Recimo, pazi ovo, potres i druge zagrebačke zgode. Imam mrak ideja. Da, stvarno mrak ideja. Evo, ja sam pronašao neke fora priče o Zagrebu. Ko počinje? Ti! Onaj ko zadnji dođe, uvijek mu se smiju kak je spor. Al pazi ovo, na zadnja vrata, u malu dvoranu. Dobar dan. Danas ćemo vam pričati neobične priče o starom Zagrebu. Priče koje se ne uče u školi.
Tajanstvene su to priče koje vam je možda nekada pričala baka uz toplu vatru kamina u prohladnoj zimskoj noći. U davna vremena takve priče su se prenosile od usta do usta, s koljena na koljeno i na kraju postale legende. Recimo, zna li tko od vas kako je zapravo naš Zagreb dobio ime? Možda je najljepše započeti imenom. Svatko od nas ga ima. Ali, pa mi smo poslije zaboravili predstaviti se. Joj, istina, zaboravili smo. Zapravo, skoro smo zaboravili. Draga publiko, mi smo... Ja sam Franko. Ja Vito. Ja Tova. Ja sam Nikola. Ja sam Tibor. Ja Lucija. Ja Mara. Ja sam Ota. Kad smo već spomenuli pitanje kako je naš Zagreb dobio ime, znate li da je Zagreb nekoć davno bio pustinja? Ban je prolazeći Zagrebom sa svojom vojskom za vrijeme strašne žege htio malo odmoriti. Kako nigdje nije bilo vode za okrjepu vojske, tamo negdje baš gdje je danas trg Bana Jelačića, Ban zabode svoj mač u zemlju, a tu poteče vodorštrk, to jest voda. Ban je zatim svojoj vojsci žustro povikao: zagrabite! I po tomu je naš Zagreb dobio ime. Ma nije, nego je bila velika suša, pa je biskup, vraćajući se iz katedrale, naišao na jedan malen izvor i na tom mjestu rekao svom ministrantu: Zagrebi! I onda je biskup tu dao napraviti crkvu. Ne znam, tak sam ja čula. A je netko od vas čuo onu priču da je u davne vremena u jednoj kući kraj Zdenca Manduševca živio vrać po imenu Zagreb? Taj vrać je vodom iz Zdenca liječio ljude i govorilo se: idem Zagrebu vraću, pa su prema njemu mjesto nazvali Zagrebom. Ako mene pitate, ja se uvijek držim one najpoznatije legende, u koji se umiješala lijepa djevojka po imenu Manda. Ban je bio žedan i poviče ljepuškastoj Mandi: Mando, zagrabi! I ona zagrabi i tako je od Zagrabi Zagreb dobio ime, a izvor su po lijepoj djevojci nazvali Manduševac. Ja sad više ništa ne razumijem. Ban, biskup, vrać... Ima li još netko neku zanimljivu priču? Imam ja. Evo, kažu da su Zagreb u 18. stoljeću bili zadesili veliki požari. U jednom takvom požaru uništen je crkveni samostan s tornjem i crkvenim krovom. A zamislite, ona velika crkvena zvona u tornju su se rastopila. I još kažu da je slika Blažene djevice Marije nakon 3 dana borbe sa vatrom izvučena iz pepela. Danas ju mi štujemo kao Majku Božiju od kamenitih vrata, našu zagrebačku zaštitnicu. A kažu još i to da je ta ista Majka Božja kamenita spasila Zagreb od Turaka, košticama od šljiva. Ma daj, kako je to moguće? Kako to misliš košticama od šljiva? Što kako? Evo kako. Tih davnih godina Turci su bili nadomak Zagreba. Buka, vika, evo ih skoro i pred zidinama grada. Dobro, ne baš pod zidinama, ali blizu. I legenda kaže da su Zagrebčanci uzeli pračke i košticama od šljiva gađali Turke. Njihovi konji su se toliko prepali da su se razbježali na sve strane, a Turci nisu osvojili grad. Onda su Turci htjeli odmoriti i nešto prigristi prije novog napada na Zagreb. I baš u trenutku kad je turski paša držao govor kako će za 2-3 dana Zagreb biti pod njegovim nogama, opalio je top zgrića i pogodio direktno u pašinog purana. Perje je letjelo na sve strane, a Turci su to protumačili kao loš znak i dali se u bijeg. I samo tak su pobjegli, ma daj, svašta. Nego kaj, bitno je to da Zagreb nikada nije bio osvojen. Od tada svaki dan u podne čujemo top kako označava točno vrijeme u Zagrebu. A slušajte sad ovu strašnu priču. Jel zna netko kaj to znači kad se kaže daj ne copraj? Ne znam, nemam pojma. Čekaj. Što ti je to copraj? Joj, pa zar niste čuli da vele da su nekad u Zagrebu po noći coprnice ili vještice vladale?
One bi vam se skupile na nekom križanju i plesale cijelu noć. A priča se da kad bi ih neko zaustavio, morao bi ih za kaznu pješice nositi na sljeme i da nikome o tome ne smije pričati, jer će ga inače obrijati i ošišati na čelavo. To sa cuprnicama sam čitala u kaptolskoj vještici. Valjda gričkoj vještici. Ma da, gričkoj, kaptolskoj. Pa ne postoji kaptolska vještica. Otkud ti znaš da nisu postojale vještice i na Kaptolu? Osim toga, kad smo već kod takvih strašnih priča, jesi li čuo da je na Gornjem gradu na Markovu trgu u Zdencu bio pravi pravcati pozoj? Koji je bio? Čekaj, što ti je sad to pozoj? Tak su stari Zagrebčanci nazivali čudovište koje danas zovu i Zmaj. Zmaj, na Gornjem gradu. Ma daj, svašta. Da, legenda kaže da je na trgu Svetoga Marka nekad bio zdenac. Znaš što je zdenac, jeli? A u Zdencu pozoj. Jednom su djeca, vraćajući se iz škole, prepričavali priče o tom strašnom Zdencu. Odlučili su proći pokraj Markove crkve da baš pogledaju u Zdenac. Kad najednom nešto šušnu u Zdencu. Iako su se prvo prepali, polako su se naginjali jedan po jedan preko ruba Zdenca. Ali Zmaja nisu mogli vidjeti. Samo su čuli neke čudne zvukove iz dubine Zdenca. Jedan se dječak čak odvažio skočiti na njega, ali se ipak dogovore da će se vratiti sljedeće večeri. Donesti će sa sobom kamenje i baciti na Zmaja. Sutradan su donijeli kamenje iz starog mlina. Pa su sve to kamenje pobacali na pozoja i brzo pobjegli. Tako su ga zatrpali da se valjda više ni sam jadan nije mogao pomaknuti. Pa dobro, je li bio taj pozoj ili što već u Zdencu ili nije? Sva sam se naježila. Čekajte, znam ja za jednu priču sa kulom na Sljemenu, koja se sigurno dogodila, zato što ta kula postoji i dan danas. Kula, koja sad kula? Jeste li čuli za Medvedgrad? Naravno da jeste. Tamo je živjela jedna žena koja je bila jako zločesta. Uvijek je bila u crnom, pa su je zvali Črna kraljica. Kroz njen posjed nitko nije smio proći, baš nitko. Jer bi ona svakoga kojega je na svojoj zemlji ulovila dala baciti pred zvijeri. A u ta davna vremena, kad su Turci još haračili po našoj hrvatskoj zemlji, nisu se oni bojali čak ni na Medvedgrad napasti. Na Medvedgrad? Turci na Medvedgradu? Pusti sad to, da čujemo. Kad su se oni tako dvorcu približavali, kraljica odmah pozove sve svoje sluge da ga dođu obraniti. Je, ali joj se nitko nije htio odazvati. Kraljica je sad bila u neprilici, pa prizove vraga i veli: pukni vrag, dam ti Medvedgrad. Kako joj se vrag ni nakon 3 puta nije odazvao, veli ona: pukni vrag, dam ti Medvedgrad i sebe. I stvarno pukne vrag i potjera zauvijek Turčina iz Hrvatske. Je, da, ali potom kraljica, da se riješite strašne kletve, proglasi da onaj koju 3 puta oko njenog grada odnese, da će mu dati 12 veder, onih drvenih posuda za vodu, punih zlata. Prvo nije bilo ni glasa od nikoga. I onda se javio jedan ugljenar, da bi joj on nosio makar si noge do kolena znucao. I bilo kako bilo, nosili je on nju tako nekoliko puta oko dvorca. A ona se, da bi njemu bilo lakše nositi, pretvorila u gavrana. No ugljenar se svako malo u šumi nečega preplašio i zbacio kraljicu sa sebe. I tako nekoliko puta. Kad joj je već svega bilo dosta, ona ga tad ljutito uhvate za rukav i reče: sad se mi još 9 put gore napravil. Ostala bum ja za navek gavran, ak me ne buš 3 put zneselo kod dvorca. Ali ugljenar, se bojeći šume, mraka, a i same kraljice, dao u bijeg daleko od Medvedgrada. Kažu da od tada, ponekad, na starom Medvedgradu, u noći, na kamenim bedemima, stoji crni gavran.
i plaši one koji noću zalutaju šumom do starog dvorca. Kakva strašna priča. Evo sad su i mene prošli trnci od jeze. Dobro, jel sad netko za malo manje strašnu priču? Evo, čujte dečki i cure. Ajde recite vi meni neka zagrebačka naselja koja znate. Pa mi onda recite kako su ona dobila ime. Ak znate. Ja znam, Trešnjevka je dobila ime po trešnjama kojih je tamo oduvijek bilo, a ima ih i dan danas. Onda Vrbani, zato jer su tamo bile vrbe, uz Savu. I Medvedgrad, zato jer je na Sljemenu nekad bilo puno medvjeda. Pa nije Medvedgrad zagrebačko naselje. Dobro, ali je Medveščak. Ma daj, pa Medveščak je općina u centru grada. Hoćeš reći da je tu na Medveščaku bilo medvjeda, tu kod nas? Ma daj, kaj bi bilo medvjeda? Evo, znam ja kako su nastala neka imena naselja. Podsused se recimo zove Podsused, zato što je to naselje nastalo pod zidinama nekadašnjeg grada Susedgrada. Pod Susedgradom, Podsused. Trnje je, kažu, dobilo ime tako jer je tamo dugo sve bilo obraslo u gusto trnje. Nije, nego zato jer je to naselje nastalo uz nekadašnji potok Trnava. Kakvo gusto trnje? Nego znaš li ti kako je nastalo ime za naselje Vrapče? Ne. Ovako, jednom je navodno, tak vele, Sveti Franjo kad je putovao na svojem bijelom konju, Kad je projahao i kroz Zagreb. ne kroz Vrapče. Tu su ga selski dečki fest zezali, dobacivali mu svakakve šale, a neki su ga još pogodili i kamenjem. On se srdito okrenuo, stao i onak ljuti doviknuo: Vrabec vas vaš dal, da vas dal. I kaj, od tad se to selo prozvalo Vrapče? Dobro, sad ne znam jel baš od tad, ali tak nekako otprilike. Ma dajte ljudi, a da vi niste nešto od ovoga malo izmislili? Ja ne, a ti? Ako je sve tako, onda ovako završava i ova naša priča o Zagrebu. Što god da je proživio kroz povijest, Zagreb je naš najljepši grad na svijetu. Draga nastavnice, baš smo uživali čitajući o legendama iz starog Zagreba. Dobro, možda neke od ovih naših priča u filmu i nisu povijesno točne, ali zagrebačka povijest je puno neobičnih priča, zar ne? Dragi moji, slažem se s vama kad kažete da je zagrebačka povijest puna neobičnih priča. Možda nemaju sve priče sretne završetke, ali one uopće zapravo nisu tako strašne. Zato, kad čujete neku od sličnih priča o Zagrebu, pažljivo pogledajte svaku znamenitost, jer svaka od njih čuva svoju stvarnu i tajanstvenu priču. A i legendu koju je netko nadopisao ili smislio na licu mjesta. Baš kao i neki od vas. Vidim da su vam se priče o Coprnicama jako svidjele. Pazite, one se skupljaju na križanjima i plešu po cijelu noć. Šalim se. Vidimo se u ponedjeljak i čuvajte se Coprnica. Crna kraljica, grička vještica, Ilica, harmica, pozoj u zdencu, Zdenac, manduševac, Podsused, Vrapče. Daj me za copraj, strašni zmaj u dubokom zdencu, sad su me prošli trnci od jeze. Ma to je bez veze. Pukni vrag, dam ti Medvedgrad. Na sleme, na sleme, na sleme, na sleme.
Ilica, Harmica, Boronga i Prečko, Remete, Centar, Vrbani i Jarun, Zelenga i Podsvjet, Vrapče, Dubrava, Trešnjevka, Žitnjak i Trnje, Maksimir, Stenjevac, Črnomerec, Ilički plac, Sljeme, Šalata, Centar, Ribnjak, Gradec i Kaptol, Mesnička Vlaška, Krvavi most. Ilica, Harmica, Boronga i Prečko, Remete, Centar, Vrbani i Jarun, Zelenga i Podsvjet, Vrapče, Dubrava, Trešnjevka, Žitnjak i Trnje, Maksimir, Stenjevac, Črnomerec, Ilički plac, Sljeme, Šalata, Centar, Ribnjak, Gradec i Kaptol, Mesnička Vlaška, Krvavi most. Crna kraljica, Grička vještica, Pukni vrag, dam ti Medvedgrad, Slemena, 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 Sleme, Ilica, Harmica, Pozoj u Zdencu, Zagreb je najljepši grad na svijetu. Ilica, Harmica, Boronga i Prečko, Remete, Centar, Vrbani i Jarun, Zelenga i Podsvjet, Vrapče, Dubrava, Trešnjevka, Žitnjak i Trnje, Maksimir, Stenjevac, Črnomerec, Ilički plac, Sljeme, Šalata, Centar, Ribnjak, Gradec i Kaptol, Mesnička Vlaška, Krvavi most. Ilica, Harmica, Boronga i Prečko, Remete, Centar, Vrbani i Jarun, Zelenga i Podsvjet, Vrapče, Maksimir, Stenjevac, Črnomerec, Ilički plac, Sljeme, Šalata, Centar, Ribnjak, Gradec i Kaptol, Mesnička Vlaška, Krvavi most. Ilica, Harmica, Boronga i Prečko, Remete, Centar, Vrbani i Jarun, Zelenga i Podsvjet, Vrapče, Dubrava, Trešnjevka, Žitnjak i Trnje, Maksimir, Stenjevac, Črnomerec, Ilički plac, Sljeme, Šalata, Centar, Ribnjak, Gradec i Kaptol, Vakšnice, Kakšal, Biva,